Danas je za Ekonomski fakultet veliki dan. Dan kada u našu zajednicu primamo 240 mladih ljudi koji će naredne 3 godine provesti u usvajanju znanja i vještina, u razmjeni ideja i sticanju prvih ozbiljnih životnih iskustava. Zbog te činjenice svi zajedno osjećamo odgovornost pred društvom, privredom, državom, ali i vašim porodicama. Jer od našeg zajedničkog rada zavisi i uspjeh svakog od vas pojedinačno, ali i progres države Crne Gore. Odgovornost koju nam je društvo povjerilo prije 57 godina jest i naša misija da od vas studenata stvorimo ljude, profesionalce i intelektualce koji se mogu ravnopravno uključiti u društveni i privredni život. Poštovani studenti, zbog toga prva lekcija u ovoj auli znanja neka vam bude i ideja vodilja u budućem životu. Dobro raspolažite svojim rijetkim resursima. Surovost i ljepota uspjeha, ali i života, pokazuje se svakim novim danom sve više i nikada više neće biti danas. Poštujte i dobro raspolažite sopstvenim vremenom, ali i vremenom drugih. Jedino tako ćete postati profesionalci, dobri ekonomisti i uvaženi članovi društva. Dragi brucoši, još jedan razlog zašto je danas za Ekonomski fakultet veliki dan. Vi predstavljate prvu generaciju koja započinje svoje studije po novom modelu studiranja, 3+2+3. Naša istrajnost da razvijamo i pratimo evropske trendove visokog obrazovanja treba da vam omogući kako teorijsko, tako i praktično znanje za novi sistem funkcionisanja i privređivanja. Nastavni planovi prilagođeni potrebama privrede, nastavni kadar posvećen sticanju i unapređenju znanja studenata, najsavremenije metode izvođenja nastave i kvalitetna ukupna infrastruktura čine naš fakultet prepoznatljivom institucijom u Crnoj Gori i međunarodnom okruženju. Dozvolite, također moram naglasiti da je u prethodnoj godini na poboljšanju infrastrukture fakulteta uloženo više od 350.000 eura. Adaptirane su sale, ugrađena nova računarska oprema, interaktivne table, ozvučenje i video nadzor. U narednom periodu ćemo nastaviti sa ulaganjima i modernizacijom infrastrukture kako bismo doprinijeli očuvanju statusa koji Ekonomski fakultet ima već duži niz godina, ali i vama učinili studiranje i boravak na fakultetu ljepšim i prijatnim. Ekonomski fakultet od svog osnivanja ostvaruje kvalitetnu komunikaciju sa predstavnicima akademske biznis zajednice. U proteklom periodu su obnovljeni i unapređeni odnosi sa dugogodišnjim partnerima i uspostavljeni sporazumi sa novim. Na ovaj način stvaramo preduslove za obavljanje prakse naših studenata u partnerskim institucijama, kao i njihovo vrlo brzo zapošljavanje. Jedan od nosećih stubova razvoja fakulteta u svim prethodnim godinama je međunarodna mobilnost naših profesora i studenata, kao i angažovanje kvalitetnog kadra sa vodećih inostranih fakulteta. Poštovani brucoši, sa indeksom Ekonomskog fakulteta dobili ste šansu da provedete dio nastave na nekom od preko 50 fakulteta sa kojima imamo sporazum o saradnji. Iskoristite tu šansu. Uvažene koleginice i kolege, poštovani studenti, dugogodišnja tradicija Ekonomskog fakulteta u obrazovanju ekonomista i menadžera kao uspješno sproveden proces njihove akreditacije u poslovnom svijetu garantuju preduslove da studenti našeg fakulteta budu lideri u okruženju. Vaša je dužnost da unapređujete sopstvena znanja i vlastite kompetencije kako biste postavili zdrave temelje za vaš višegodišnji radni vijek. Na nama je da vam pružimo najbolje moguće uslove za rad i obrazovanje i obezbijedimo sva neophodna znanja i vještine kako bi vaš uspjeh učinili mogući. Osnovna obaveza studenata Ekonomskog fakulteta jeste da budu uspješni, jer studiranje na Ekonomskom fakultetu je privilegija odabranih. Naša želja je da sa vama kao akademskim građanima, budućim reprezentima našeg fakulteta i našim kolegama olakšavamo upoznavanje sa sadržajima koje Ekonomski fakultet nudi. Početak studija obilježit će manifestacija Dani brucoša. U okviru nje, kroz niz događaja, bit ćete u prilici da se bolje upoznate sa fakultetom, profesorima, saradnicima i studentskim organizacijama, koje čine studentski život ljepšim i bogatijim na različite načine. Kroz aktivnosti ovih organizacija koje će vam biti predstavljene, bit ćete u prilici da realizujete svoje ideje, učestvujete u kreiranju brojnih aktivnosti i steknete nova prijateljstva koja će trajno obilježiti vaš život. Predlažite nove aktivnosti,
Od nas ćete dobiti podršku za njihovu realizaciju. Na kraju svih planiranih događaja u okviru nedelje posvećenja novim generacijama imat ćete priliku da u okviru brucoške večeri u neformalnoj atmosferi upoznate vaše profesore i saradnike, ali i buduće kolege. Dragi studenti, koristim priliku da vam čestitam početak jednog važnog poglavlja u vašem životu. Poglavlju u kom stičete znanje i vještine koje ćete kasnije primijeniti u praksi na vašim budućim radnim mjestima. Današnjim ulaskom u akademski svijet načinili ste pravi izbor, birajući instituciju sa prepoznatljivim studijskim programima, uporedivim sa programima najprestižnijih institucija u europskom obrazovnom prostoru. Poštovani profesori i saradnici, iskazujem iskrene čestitke vama koji svih ovih godina doprinosite rastu i razvoju Ekonomskog fakulteta i ponos što na najbolji mogući način predstavljate ovu instituciju i dajete vjetar u leđa našim studentima u pogledu njihovog razvoja. Danas na ovoj svečanosti svi osjećamo sinergiju koja budi nadu i daje optimizam u prosperitetnu budućnost kako naših studenata, tako i našeg fakulteta. Siguran sam da ćete kao predstavnici ove institucije nastaviti rad onim putevima koji su prije vas gradile generacije školovanih studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Na tom putu treba zidati kule od znanje i koračati samouvjereno stazama koje nam je odredila prošlost, zahtijeva sadašnjost i očekuje budućnost. Sudbina ovog fakulteta je da bude prvi i najbolji. Od danas i vi postajete dio te sudbine. Želim vam srećan i uspješan početak studija.